oka o kaya se va inga matango fie e le bava ia tu sulu le tino ai maise le tapua inga mamalu o Samoa mai tafa e fia e le tūlanga mamalu ua whaapa ia i nai lau whanua ma ele ma le maota i tia whau i le so ai pa ngā lea o tau sila atu iai ia le tusi le whaatonu o le Samoa Observer le tui ino tui le epa wala lau atu ai le nei ma le nā ua i loa ai ma tilo fia le ti ngao le loto le tui ina i le mea lea o loo fuafua ma whaatino e le malo le whaatutua e le atua Samoa ua tasi io na ua whaaleanga umatua i lunga mea umale na mapuna mai i le loto ti ngā ma le loto ele e lea the condition of man le mea le na ua tupu o le tūlanga wo o iai le tangata o mea e mawhau iai e tupu le loto e whaaleo mai e le ngutu na o mea whaale ti apolo tua inga o lo whaia i ala uli ma le malo ma le sona whaalu o tupe i o le alfe au iai o tupe ua sa ili e le fionga le pale mia ma le atunu to mai fo ia ta aloi le atunu io e ava le mea na e whaia le tala na e whaia le palangi se mai you know let's enjoy this the money from the white man. Au tupe ia Samoa, alo sa ili lava i lima, tangi i lima le atunu. Ma le fesosoni atu o Samoa lo alala ma papa au i fafo ua maua lunga ai, toititi o le tasi tesi ma le 5 piliona tala, ele i o fatasi. Se fasoa atu le epa i se mea fapea. Ngapa i le meo le 5 se lau miliona, ono se lau miliona, fitu se lau miliona. Te tele atu ai tālafu ai la iti tupe maua le atunu. La le mele ua vava ai. Ele aini ai tālafu o Samoa. Na o ai tālafu na whai tula. E pamale i chapipi la tau tongi le malo. Le tula i mai nei. Ai o le whaasoa la tau. Io le ale whi au e toi pisa ai. O tupe na ua avatu. E tā alo ai tu malo ma whai la tau watinai. Se i whai tasi foi le iwi o le pulenga bambalu ali. I me whai pule whai la tau tonu o le la tau. No umare i tu malo. Ua matua i tele tupe. La me fesiri ai. Ana whaapele ai ni tupe. E whai tio fono whaavae 5 sfumalitas. A o sila fia le lei i le malo malauri. Na o tu atu me i utou a au. Tu atu le tamau a inga i utou a au. A umau na lau tau whaasoa. E o mai i le malo. E toi anu atu foi. Ma whaafu i atu tupe nao. Ele pulenga mamalu o fono fa vai o i tu malo. A vai le fa le angal na sa le newspaper mai talo si o de feita wisis. Io. Ale na no ta watu ya te ona no fo la ia le. Ele ta walu so tu pe fa ta wis newspaper le ta watu le Leiataua Savea. Le ti ngama le o ono le mela i le loto. Mo ti apoloa. Ai se. Wale o lo na balosi. E whaasoa ai se tabau a inga whaapea i le atunu. Tasi ale upu Samoa. Loto leanga. Loto ele elea. Ti ngā le loto. Aisea. Wana le to e whaia se tonu o le atunu u le nei. E se sila iei le. I le tala le ala uli le te whaamawina. Whamali sa noanga ala uli le si whoro le nuwhai. O le a ma le whaatala nonga. Le a le tau whi au. E pule mātou i le taimi ma le mea e whai. Ioi. La le mea lena whai nei la uli. O le $1 million district development project lena whai nei. It's an investment i to tonu o nuu mawhioanga. Ina i au fia umatangata i le ati na e o le tamau a inga o Samoa i lona tafu tonu le nei. Le malo. Le whātuatua i le atua Samoa ua tasi le ua tulai mai le pāle mia ma lana kāpeneta. Pūlenga mamalu ua li i mawhai pule le whono whaavai le nā i tu malo. E au fia ai tangata uma. Ai maise o leisi pou malosi o le o afionga.
O la tau le au whainga luenga tutofi le atua, ma le mamalu le kalesia. E kalesia e fia ese le tunu u atua. Lona tafutolu le nā o tawa o fia ai. Le i tū tino uma le malo, tangata nuu, whapena fo'i, ma le au whainga luenga tutofi le atua, ma e kalesia ese. Ale mele o tupu. Nāle mele o tupu. Pea lo whai atu andela. E leo se tu o lo toi a ngai le malo. A o le tu ua te i whaamurianga. Ma whainga le lei o fuafuanga alu ba mau. Mo le manuia ma le atinae o le atunu u lau tele. So there you go. You don't need to buy a newspaper. I've just told you exactly what has been done and what's happening now. That this old man, the craziness, has spilled onto the streets of Samoa and even to the rest of the nations and the country and the world. And people don't even care about it. Smart people, intelligent people are taking it from the implication and also the perception of how jealous this old man is about. And I'm telling you the truth. Lotu leanga. Wale mawhai o na apatu o na lima. E whai se tonu. E pule na uri ma na kāpeneta ma le malo. Tua le mawhai. Alu e lotu stusi whapena. Yo la mea tangata o la whai atu e. Nāle mea tangata o la whai atu ne iai. Ele aise mea ta was international intervention against the supreme sovereignty of Samoa's own state and government and constitution. Ale whalongo mai palang. Ngal kuskusi a fo lele whaalawi loa ai langona o le tangata ma le tau ina la tau i o le uto ia o ngā ise mea. E whape nao na whaolo a tau ai fua tangata. No pe lau tal sa o na o pe o whawhine whaile papa whole na le whaita tala la wale bela e whai. Whaita tala tu i whelau la ua ia tu i whelau la ua i pe whaipo o isisi na nau mai i eilo na loto e tau muri muri a te ia. Wa uma aso la wa uma taimina. Talo whale vau, alon so i whomluia, pule maliko, talo whalava. So there you go, ladies and gentlemen. It is rather sad and also embarrassing his own self. Wai loa umatu e tangata, e alana whapena. Yo, isa i sila fo ia ia lātou whātalanoanga i au mai. Loto leanga. Yo, he is deeply hurt because he cannot reach out and be part of delivering a budget like that. 1.5 billion and more. Never in his lifetime. Yeah. Alofa anga mai a lui kunua iu. Ya, ta alofa lava uso, o loa fo yaso tātou te lewe loa. I alofa te lea tu mo. O ne ngalo ya te oile tātou whawhiwhianga le nā, I lea whiawhia nā nei. Le independent celebration social at the Whiawhia nightclub I Papatoetoe, Whawhiwhia ai, featuring the man himself, the Rose, Loseto Miniko ma le Whiawhia band, se furu ta la le ule whale. Sauma mai lau panga, tātou Whiawhia ai le Whiawhia nā nei. Ai, I le sa aso nei,